Verovatno ste se više puta sreli sa tekstom koji počinje sa lorem ipsum i pitali šta to zapravo znači. U nastavku ovog klipa pokazat ću vam šta to zapravo znači. Lorem ipsum je jednostavan model teksta koji se koristi u štamparskoj i slovoslagačkoj industriji. Lorem ipsum je bio standard za model teksta još od 1500. godine, kada je nepoznati štampar uzeo knjigu sa slovima i složio ih kako bi napravio uzorak knjige. Ne samo što je ovaj model opstao 5 vekova, nego je čak počeo da se koristi i u elektronskim medijima, ne promenivši se. Popularizovan je 60. godina 20. veka, zajedno sa listovima lettersa koji su sadržali lorem ipsum pasuse, a danas sa softverskim paketom za prelom kao što su Aldus PageMaker koji je sadržao lorem ipsum verzije. Dakle, možete zaključiti da se koristi kao primjerak teksta da ne biste pisali nasumice slova i reči svaki put kada vam zatreba gomila teksta. Ovaj tekst možete jednostavno generisati u dužini koja vam odgovara i nalepiti ga gde vam treba. Za više informacija posetite lipsum.com gde možete također i generisati tekst. Ukoliko vam se svidio ovaj klip, lajkujte ga, šerujte i pretplatite se na ovaj kanal ukoliko već niste. Pozdrav!